Ka alofalahi atu ko au ko Esther Pavihi, hanei hadau tolu adau walatala tutupu ke lata ia mo ia whiawhinei. Ko e whano whakahiku he whano I ke pule ke hongofuluma walu aki, kua manaki ke e whakahoko a pungi. Ne puhala mai he ofisa he whakatunu whano e whakailoanga I ne awhi. Ka osi e whano pauaki, tō whaita usianga pauaki ke lata mo e whakausianga he whano I ke pule, mo e tō whakailoa ai he whakatunu whano Lilifu ko Hima Douglas e aho kua whiwhili ai ke whakahoko e wilianga lahi he motu. Tō longana whoki a pungi e tau manatu whakahiku he tau Lilifu e ke pule. Nā whamahani ke iloa tō hoko e whano whakahiku, ko hai e tau e ke pule kua manaki ke okioki tō hoko e tau wilianga lahi he motu. Kai pehe mai whakailoanga he whakatunu whano, nā kai la whai Lilifu e ke pule kua whakakise e manako ke whakaosi mai he tau nei. Kua whitāni he iloa ke he tau whakamatalaanga he whakatunu whano Lilifu ko Hima Douglas he tau kua mole, e hana manako ke tuku e kotowhanga ke he whakaosianga he whano e ke pule nei. Ke lata mo e tau whano a pongi ke he pepa whakaholoanga whano, kua amanaki ke ua e whakatu whano whakalatalata ke whakatutala ki ai e whano ke pule a pongi, ko e whakatu whano whakalatalata mai tau whakaholoanga ngahua ke male wakalele ua awhi uofu mawha. Mo e whakatu whano whakalatalata mai puipuianga, he tonu hia he tangata Niue ke he tau puhala uta mo I maua whikau, whakapulo a tala mo e loto matala ke e whakaonga hololoa. Toha hā ki ai whoki e tau whakatutalaanga he whano ke pule mo e taliaanga ke he hokotaki halavaka tu maopo he whano e ke pule Parliamentary Autonomy Roadmap for the Niue Assembly. Ka osi e whakaholoanga whano, mai aho tō tause ai e whakaholoanga ke whakaosi mo I tuku e whano ke pule ke hongofuluma waluaki. Koe taha he hana a whikau whakahiku mai whano ke pule a pongi, ko e whakatonu whano Lilifu ko Hima Douglas ka whakailoa e aho ke tuku me whakaosi ai e mui he whano ke pule ke hongofuluma waluaki, mo e whakailoa whoki e ia e aho kua whiwhili ke whakahoko ai e wilianga lahi he motu. Taha e kumikumianga mahuinga ne whakahoko ke he motu e tau whahitaupu e kua mole, ne whakatupe ai he matakau Asian Development Bank, ko e tūtala mo e kumikumi e tau le kua ka tupu ka nāka e mitaki e tau puhala o whenonga he motu, ko hoko mai paua ki e taha pulotu mai he matakau Haskoning Australia, ke whakatūtala mo i tau tangata he motu hangao, ke he tau mena ka lauia ai tau mumui tangata, ka whai le kua ke he tau puhala o whenonga, la ngā kina hako hiki anga he matangi mo e ka lai mete. Ne tūtala ai a BCN News mo Nora Ukage, he whahi tapu e kua mole, hangao ke he tau whakaholoanga nei, mo e pehe a ia, koe taha he mena ni mitaki ke he tau tauseanga nei, hako maeke ai ke ta mai e taha tangata whakapulo a tala, ke tause e tau ata documentary hangao ke he motu ko Niue, mo e longona mo i tapaki e tau manatu he tau tangata. Pehea Nora, mai longa lahi e lau tolu kua whiu whoki e tau tangata he whai tūtala ke he tau consultants, ke lata mo i tau kumikumianga, mo e pota ai e tau hokotaki he tau consultants. Koe mena ia ni kua mahuinga ke tau se pauaki e documentary ke tapakiaki e tau manatu he tau tangata. Koe mahuinga he whakaholoanga nei, kua hoko atu whoki a lau tolu ke tūtala mo e tau tangata Niue, ne ranofo ki New Zealand mo Australia. Ha koe whehanga ianga he tau tangata Niue, mo e tau mga whaoa tokalonga, ne ranofo ke he tau motu kehe, tunga ke he tau mga aho, kua watu ai ke kumilango matai ke he tau whale ngangau, po ke tau eke kafo he motu ko New Zealand, mo e ranofo ai a lau tolu mo e tau mga whaoa he motu ia. Ko tau whakaholoanga nei, ne ka mata ai he tau kua mole, ko tau tangata ngahua ke he motu, ko ne ngahua ai ke whakaholoanga nei, ko Purwhatonga hai, mo Shane Toho Waka, ngahua au loa ai mui matakau he Haskoning Australia. Tōlonga e tau tangata Niue ne lava e no nofu mui ngahua ke he motu ko Australia, ko manako ke liliu mai ke he motu, kai nākai muka ke moua e tupe fuakau ka liliu mai. Ko e taha matakupu nei ne tuku atu ai ke he iki pule Lilifu ko Penny Wong, he mga aho ni ahia mai ia ke motu mahina kua mole, mo pehea ia hane whainga hua e tau whakatu whono neua ke lango matai e manako nei. Tūtala ia BCN News mo e matuwhini ko Olga Wilson, hanga au ke tau manako ha lau tolu I Australia ke liliu mai ke motu.
Pehea Olga Wilson, nā kai hiki e manatu hana, mo hana toko ua ko Alan Wilson, ke liliu mai ke he motu. Kai mai langa e uka he tau mena moua, mo tau langa matai tupe fua kau, ke lata mo lau tolu e tau niwe kua manako ke liliu mai ke he motu. So, ko mnei ni whia lote tangata ke tamai e tupia ki nei. Ke langa tā lau tolu na nofi nei. Si toka longa foki ta Niue na nofi Australia, ni whia lote ke liliu mai ki Niue. Kai koe mnei ni tupi e tau loto, ne ke ai meki ke mau e tupi a halau tolu i nei. Koe tau whahe tapu kua maole, ne pehe e iki pule he tau whikau i whawha Australia, li lifu ko Penny Wong. Tō ngā hua e whakatuwhano Australia, mo e whakatuwhano Niue, ke tau se e taha whakaholoanga ke maeke e tupi whakau Australia, ke maua ka li liu mai ke nonofu ki Niue. Pehea Olga Wilson tōla he mitaki he longana e tāla ia, mo e whakamawhana ia ke tau tangata Niue ne nonofu ki Australia, ke li liu mai ke lango matai e motu, ha kua ngā hoa lahi e tō tangata he motu. Mongane meki ai, o mai mongane makau ngai ki tau stonga hua. Yeah, and when you left, mongane o am tōri ki Australia or New Zealand, malolo ngai to seno am tōri. Kai koe monei ko matua tata tōri. Se koa, ei te malolo lahi ki tau stonga hua vāo, me tō mana pihia. So, ua an awful lava. O mai mongane malolo ngai am tōri ki tau stonga. Koe tahani anei he tau whakaholoanga ke lango matai, ke whakamuka e tau whiwhilianga he tau tangata Niue, ke li liu mai ke motu. Ka i lai lau tōlu koe mai ke tau tupi fuakau, ke maua ka li liu mai ke nonofu whakausi he motu. Ko liu ni e whahinga hua fuafua matangi ke whakailoa e hata ki anga veweheanga taha mo e ua he tūanga hanga ke lea ke tau wheo he motu, ha kua lahi veweala he tahi tam ngaho nei. Kua whakatolo mai ki atu e hata ki anga nei ke he whaa fō ke whahi tapu ki mua. Pihia e whakailoa anga mo he whahinga hua fuafuanga matangi, ha kua lahi e veweala he tau wala tahi tam ngaho nei ke hoko haki ke he tōlunga fulu degrees Celsius. Pehe mai e takitaki he matakau Niue Ocean-wide ko Brendan Pasisi, tō lauia osi e tau mena momoui ke he uluulu, ka lava e mangaho he vevela e puketahi, mai longa e tuanga ke he tau kai tunga e unga kō, whakisia he tau mangaho nei, kua mamase e tau unga kō, po ke tau ngasi ni ne kisia ke he tawhala. Ai whai ke he mai he whao, koe tau mana momoui, tunga ia ka tau tōru ka Longana ne ha ko vela la he fa fo ko fe hola mai tiki loto e ne fai fan ga porque air condition ai a pihe ni do manu ga ka ai maki ga fo man ki to ga ia to unga ko o ga ngoa ne fo ga manu ai maki ke he fo to taha ke ho ko no no na la to ne ya ga si ka mo le ala he vela ko mamasi te si ko nei a wharu monga ha mua te ngasi ka ka ko ai te whai mana ka ne takai. Koe hata ki anga mai he whahi fuafua matangi, koe weweheanga taha he tuanga hanga ke lea ke he tau wheo, kua manaki ke whai wheo ka malona ha kua vela lahi e puketahi. Koe hata ki anga weweheanga ua he tuanga hanga ke lea ke he tau wheo, to mai ke kisia koe whaliu sea e wheo, ha kua mamase e tau wheo ha kua lahi e vevela he puketahi. Aia, ka koe kisia ka he mga hala e ni, to mga hala e ni o te tūri kai koe tau ni ka ha me vela whakahanga. Longona mai ni ka ha e to hoko taki whoke lalolangi, ke hiki anga e matangi, ko pihia ni ka ha e hanga o te tūru ka ha ki ai ki mua. Taha e whakaholoanga fō ne whakailoa ai he matakau Niue Women's Alliance for Climate Justice he o ki whaitapu kua Māori. Ne whakahingoa koe ke longona to toka ke malolo katoa. Koe whakaholoanga nei ke lata me tau whiwhine, me tau whānau whiwhine he motu. Ke whakatūtala mo e whakakise manatu ke he whalu he tau meana ne tutupu ke he tau momoui he tau whiwhine. Tau whailang matai whoki ke whakamama he tau pulotu, e whalu he tau langa tau ke whamaloloa ke lau tōlu, ke to toku atu ke he tau lekua nei, ne whai lauia ai e tau momui he tau matua whiwhine. Ne tūtala ai a BCN News mai taha he tau takitaki he matakau ko Alice tō mai lunga. Pehea ia, koe tau whakaholoanga nei ne whakatupe ai he matakau Pacific Feminist Fund, mo i whiawhia lahi he matakau Niue Women's Alliance for Climate Justice, ki ngā hua au loa mo tau matakau nei, ke whakalaulahi e tau maamaanga, ki he tau lekua,
ne lauia mo e whalauia ai tumu mui he tau whiwhine mo e tau whanau whiwhine. Kua whakau e whoki e matakau ke he matu whiwhine ko Joanna Matangi, ha koe tau whakaholoanga nei ne puhala atu e ia ke he taha whono ke he motu ko fisi he tau kua male a si maua e tau tupe langamatai ke lata mo e whakaholoanga nei ke longana totoka ke malolo katoatoa. Pehe mai a Alice tō mai lunga, koe a manaki ke hawhangi mo ka mata e tau whakaholoanga nei ke he okioki he tau aonga he mahina pelila. Koe pungi he aho nei ne tuku ai e taha whakailoanga mawhisi mai he whalenga ngao Niue fōu, ke he tau whawhanga pepa, ke kumi atu e tau koloa he whalenga ngao ne e whakaonga he tau peseni, tunga e tau toko, tau crutches, me tau sevai moon boots. Kua oli atu ai ki tau tangata kua haha ki he tau kaina hamtole tau koloa nei, he whalenga ngao ke liwa ki atu ka nāka i whakaonga he tau mga honi. Pehe e whakailoanga mawhisi kua manako lahi e whalenga ngao, ka eke kua nāka i whakaonga a koe e tau koloa nei, ke liwa ki atu ki he whalenga ngao, ke lata mo tau peseni mo tau mamatua fuakau he motu, ha kua kū lahi e tau koloa nei ke he whalenga ngao. Mai longa lahi koe tau koloa he whalenga ngao ni fuaki ke langomatai e tau peseni he tau mga aho kua lata ai, kai ka osi e whakaonga kua lata ke liwa ki atu ki he whalenga ngao, ke lata mo tau peseni fōu. Kua lata ke liwa ki atu e tau koloa nei, ke he ofisa he whalenga ngao, he tau mga aho ngā hua, po ke o atu ke tātu ke he whahi lalo he whalenga ngao, ke he IA he tau mga aho ka nāka i hawhangi e ofisa. Ko e tau whakaholoanga he matakau Creative New Zealand ne whakahingoa koe 2026 Creative New Zealand Niue Artist Residency, kua whakatā ke lata mo tau tuhiole he tau mga aho nei. Ke lata mo tau tangata tā whakasino mai he tau motu e Pasifika, ne nonofo atua i ki New Zealand. Tō pā mo whakaosi e tau tuhiole he aho hongo furumatolu he mahina nei. Ko e whakaholoanga nei, ne ka mata ai he tau kua mole, ne hake mai e tangata tā langa whakasino ko Katrina Iosia, mo e nofo, ngā hua, mo tau se hana tau kumikumianga ke he motu, ke he ono e whahi tapu. Ko ia e tangata tā langa whakasino ka maua e Artist Residency he tau nei, tō haua ia ki Niue he mahina apelila aho hongo furumawha, ke hoko atu ke he aho ua furumaua he mahina hame. Tō nofo ia ki alofi mo e tau se hana tau kumikumianga, mo e tā langa hana tau whakasino. Tō pā mo whakaosi e tau tohiole ke he tau whakaholoanga nei he aho hongo furumatolo e mahina nei hamasi. Kumi atu ke he website he Creative New Zealand, po ke Google search e tau kupu 2026 Creative New Zealand Niue Artist Residency. Sipihia e tau walatala tutupu ke lata ia mo e awhiawhi nei, liu matutaki mai he pōtuloto ke lata ia mo tau walatala tutupu whakaberi tānia, ka mawehe atu mga ahu nei, kia munuine pō nono whā.